Sa class PPF na wo phone ni way about and about say nye na sharp nye na first time wo pia na wo phone ni about it ade akoso ngenti sa won't me nya that boldness say obe pia mo be go beach ana wo phone ya we say go beach. Upon River was Central Region in Fifi Mantamona and the day I was in Cassia, Eddie Freewa, Abana, Ebusian for said the winning no Quesiada on the 7th of March 2021. Bragana Independence Dia for Fidan area on the 6th of March and a Yemen than in the Quesiadano and could there be as a super Piemo Apam River no everyone might say one super G womo any all those penny and mapping and another a kufu adult any restrictions a work social gatherings no one but that's also your mom may a month's way just one more until form or one more so the enemy GA into one copy more one now I know and able to a dresser and quadani below a sono at me after one more ama dudona ye womo abale de womo atwa nananum ewo ensie egu na mama ba ko de na just say mama and son and na ewomu a womo afri atiasefo asase yi eso na ohene a womo no etwe ma na just say enkwada no ewo kwa no no nsane no mabi na just say e ma sa awo kusema na to wenche we esi ye nuntin womo eyi apaye ede amano said the bear one more can so no betimi apie ede aba na eyewitness now one man as o kasa ye fa asem mu a ohu de ekoso ankasa na busiafo no bu chiremu a na chese bonefusem bi ekoso na bonefusem no na empemu abra empenifo edi ne bi ene nkwala yi ekokodin wo enso no ano nti man bufu ya or bebe fa womo edi womo ekoya ene de je adikasie ato nkofo a won patam won ene womo mu fa chichi ni benche ye ba ye se womo ba baji womo ene ato womo busuafo eni na busuafo ensi we enchemu no dodo na ewo na momi twa me ho embra me ba di mu chemu ebeba abaso na abusuafo mini abana na ama owusua ewenche nino ebetwetwe enkomo ntikan ho na se de enkomo didi no ebekono wajinche bi se bia oso dia atu edwana embepem no ekenkan ede ama na memory so be share and like your videos no na ma no kwa ba Pia me Johnson bibia boko je na me ayi ma don la sotin ko enye krampa ali twemisa ye the crystal say na ma asemu a efri eye Central Region fa kwada wo adwane ewo Apam River yi emu na say eyewitness so emeka sema yenti a ochema na chese enkwada ni bi no na chese mpemu agro ekoso ewo wo mo enteme no ene ma abosom ewo ho ebufu ye no nti no ama wo ye ne say atoi ensem wi den na betimi aka ede afa ho ikua da si bo wasimbi sana anti meko ensem ni mukwa no amefa nchiasu ko matuma jeji ashefonia ni ko konko so enhiramu wo mujita ya mode ebata yebu danida na ikua wo betie me crowd mi se maboto kakra ade ya se lipadobo sa over 20 and over 30 over 30 na asem say etu omo ate say nka week we dey nka gen friend Ghana week ka ki ni say ka sundin ebe na say ban me ba ko mu but from interesting side views about Bontino if eyewitnesses records of move for me na just say ensikwa okay and yes say neighbor say NC about from man come to think say disaster na epidemic uma fansa because tidal waves there epo ni asoche there untimi entunche untimi ba kunya ba ko emiti na ko yepo no asoche bonti na yepo enti se asoche ne before mo dia ene waka so epo na san ote but we won dem dia mana ya shonko say mampeni ya bekasa e de ban ato say such garden say beach in Shimgin or the atusun ena ebie mu so no metie story ni pa follow from beginning no say na sifate
before war upon Pronuncia, almost say, and go almost far, fine now, or Mother Column put the idea we don't swim or and we swim by say, and as of man, policemen could be treatment, but almost far secret route, almost one, Martha secret route, two, Martha could die a bra like. Obi enyi won say beach time at least so one more garden no live o say we fe di live guard ha o betimi actually high nko aha gina high and we to crowd in sunu association na ebon ka church so we make sure to see after sa bre no live guard ni o and I won say empenudo no mo ti areas bi a ebe in sunu to am re mo jomu di say unim gare no correct unim guarantee like overconfidence so etimi bo room was a situation enti say mo kodu o mi say yes mo have sex so mo no nta e wo kunu enye ade e strange okay beach day go beach sa wo bra ade common but as in said they are young no answer was a beach near any say you call normal beach days cramp ye beach is labadi ni ko bi te na kan o gba ko beach day no comfort wo e bi electricity sha na bi so smoky weed na bi so kransem enu de e bi class e so ni kra na bi adeses enu no do say mystical ban won nyama ye bi adwen kosan no do e bit man yan so wo so but me who say no moon per se but say ka omu ages na abeto jona na just say see am awon form oduma ye pa because as at that age 14 to 17 na sex ade ayomu they say almost feel so okay with it can say in an open place san with me here we a serious thing na akoso because say I didn't qua omo no maso here den na ya ti omo tia sa me ye nukra nka me bi esuma si baby wa kohye aye but better mu say su mu anya say won kwa mu mi nukra mu dware mu ya about 30 yeah le mu dware na mu indulge in something like that. I say go by the eyewitness account. That is serious. And I gonna say so problem be wa me kai e do ba en kan no say akola ni a ye tiana na wo phone no krapa obi timi tianga no correct but necessary ne sa atiana bi ni won me because say assembly na wo phone timi tiana ana say na wo phone po no a obi otifie ana so obi timi share no ko no atiana say we say enye. It is an eyewitness who obi ohun de ekoso na when timi antia nkwan he has a lot to say about almost one pregnant say baby ohun free no entity any to say because that performance we need show some our phone him so ko be because mami na le ba miensan efi mo na kan because when you say the man there or kwa be kra na say ke o nim say the man ko be tu sa na mo yes. Eti why dey na buy am who ni no the question for who I didn't know nkola ni pie no mo phone na aware of it okay let me say adia ye je omo ni ya ye sa pra pie na wo phone ni way about and about say nye na share nye na first time wo pie na wo phone ni about it adia akoso nkanti sa want me nya that boldness say orapia mo be ko beach ana wo phone ya aware say ko beach enti efi baby efi se na ka na efiti ase no enti we no lesson e ma one enkola won te se wo mo a se wo mu ni sutie no o me sutie ku ko baby ni etia se enko wa un ko fa kweti kwan un ko fa kwanti bi nko ho ana so un tete wo enye wo mo amasa na nse enko baby a tia we fi ni mo se kola bi a tia se enko ha o fi wo na free ba okay enti ebe sia de mom say ni bibia obeko bia na benya ho asa wo chi bia baby e na ebi mu so ne be sia de so de ma wo for say o memo mani akọ mo ma wo say obe pie krapo to mo fie ni krapo no ko jira krapa e say wonya awe say obe jira wo fie na so na e ba ni e bi sawa obe ti a kire mu so o ka kire so ko efie ni
anywhere nti efi nim na me close na etu akọ feda no say oba no na so ya ye de no say na betia na phone but ene ye dey say one ye nim busy kwa ye ba too busy say ye man no krampo ye nim ko mu give after 5 years na wo for to me tutu ni dey mu so e say I do me ka something want to let my ye dey pay o ti mi di agba na enu mi afa ni e dey chira pa sir little carelessness you say and Africa bonwa ade yo ye ni because say ke adia enko omo ye sutie ofie and omo for so ti omo ni bi omochia and go be say omo timi come together no metimi ana ti omo na ti bom ye hu omo eno na nka me ba bu society kwada enti bia ya wo mo efa ni omo ko se ni papa kumpo eni hu na time I witness no eyewitness na I didn't know what say o no se kwada bi akwa ko jawo nti mu nya na mo ko kwam o de nti na ama nti eno ni question na like yes to no ye pesi yin na ye pe emu enchiri mu and the problem with eyewitness no so I know because you got to be an eyewitness and never say any chim be a woman from the start to the end the course do the course I didn't know so when you say the papa man fiti asia no so one do one more o de wo ti on no mente because maybe o ma sin e dey that baby o body free no aso de wo nti o no ma sin e dey but ye diploma e close to account dey ni ko ke se bi o da se afina we fa ka ko baby ton wa ko share benefit no makasa eti wu ye na o ti ana na so wan wo share wo ti o mu fi wa wo so ana wo be da to found dia na e wo share man ko bo nwi anse na wo be wa dance na wa dance dey na ne papa man na ne boni nye say ye ba je say ni ntino so hu be bi enka but se bibi ko wie boni mu na wo betini esia no kwan ansa na ko wie boni nu aka say bi wa dance say na ko boni enye ne papa mu no necessary no ya efa bi ni betimi de so bo no abo awofo no se wo ntimi ntiti wo meyi wo ntimi empoa wo mo ema e wo ni ya ni ana muntu bi a wo mo etu ana 15 to 17 years wo ndi wo mo ye ko ni no akla 15 years da so sha na ma me papa na isi okay we be ya betimi de abo na ye abusuafo no wo se wo ntimi ama wo mani anko wo man e ho no ngwa de betimi da ko mo so bo so mo no mam because 15 to 17 di obedi a ni ma me nsem obeto a ni ma me nsem ti so mo ko eno mu ye ska to ensa fa mo dia o so de ko ya na se scan fi baby ne ba do say ne e society me go yi me go yi over the fact say e bi mo so an plan binti onia any say nyama akoba anti mo mtiti e bi e hard for mo ko do hu a from the part of the 5 years say on to again ojo ni say ye deska to look up past at the age 15 go around depending on it na wo for but in Africa mo bi say ka people mo ka say ka wo for na at that time mo onsanye de mo man so go ni so be the 80 and mama wo kwa so to de no if sakoba ne say at that age o mo timi apie fifie a produce an person so awa wo for eni mo hwe ya ne te se bibi ofia ese no so ye checking na ye di nkumu didi no esi a enesa they say eyewitness no ye dey say obi be ka say na se mi hu ya ma nkwa kenti no nti ma nkwa ba ma ne sese na nkwada ne ye na akwa ko bi oboni enti no ye dia no baba be gumu su ti sese no se uhu se bia bibi e kochima ana se obi okokoto se bia bibi a e ko enye na woka na nipa na se adekwo na nipa na ye no se wenjaya ehun sunsanso no ye betimi dia abo ana no so body betimi dia abo se eyewitness se bia wo hu ye bia wo kan ba wo mo afi ena ye be wan twa na mo bia no se sa hawa abe betimi de hu so bo no abo eyewitness na no dey dey go na nye because omo woni mu bi okay o yo ni no bi hu ena say ti wo bi ko bo say am no be wi ade na mu bi na so wa ye se o ka tete etimi kasi ani ebi awuna onya ye anro banana na suro nti na we yi hu aba be kasi ani hu ni se o se bo la fi eyewitness there me can should be as eyewitness be very important a crucial for every situation say be nya one witness because that day ni one ye nya
fact who they see anything that they who nyanti eyewitness again but Can't hold you hold it responsible because make they need to do they need to do one they keep part in the action and then the responsibility to say kola no be so mo kwan elefu eyewitness yen ka so or chief superintendent yen ka so traditional council leader bi and also or chairman the more hin bi or a normal person be to so one more bi and this will we and or kind every no dey no onye fa ho okay what the chere bon the boy eniye but it could be say na eyewitness you no so na oka gang na hu bio ebi ana wo mo na ko ebi ana wate no wo ti ni be gwan so go o ti ka say o man adam fi ko be go so ko jame omo mo mpo mo aso ko no ti be na wo hwe wo nto wo hu de course no enti wo no so so it's a connect here still na no so bon the it from because obi ekuta ni ho obi ade ni ho e wo de ko ho kwa so mo ko right so no mi ndo mo ye enti no ko fa kwanti ano because mo me bia no mo mi no mpe enti so ko mo pa onu so ni mo na ba ba onu no decide yes onu de ne pe decide say mi well so okay enti so mo no do mo pe e na ma ni so me ma mo fa ye wo so ma no no be that fa aba o ti e ka so me o leader o mo bi che so o leader no correct ye bin ko mo dije ne sense say futu ben na de be ma awofo no futu ben e na wo de be ma enkwada no ene e bi so no buna e wo ye mai mu na wo mu so emfa emo wo nkotokom na oye ne bi say ya kwa koto wo mu ego free mu me da say na kakra metimi aka ene say sutie wo we ewu nya papa Sadia ya obi ni obe ma instructions so say enko hu enye Sadia papa so bi po na on papa krampa okwa be fa so ka okwa betimi ehwemu say okay omba papa bi nti no ye bisa but si ye ka na ya de dia to gonti so enye say we nye na wo do wo to say obe ya enye de dia da no betimi akwa ba be ka on story so mi man committee o mi aka enye de dia ne ba had I known enye de dia na ya at last ebi wa obe ka had I known no we cramp no anu nyu obe ka enti enwi ya say si ye ma instructions ni chichu ye mofra ye be mekunu ye be instructions no ye nti because before ka se bi omo say obeni and obi ye bi da akola de obi a ye bi pen enti to obeni tufo na so wonyansa si obeni ni nti ube kwatia ni peni die na tis why ye de oka dia and also be dan ne nemu no aka the same thing at bi because one na asem kra na wo tufo afa o se na be ya wo nkoto amanye bi mu no na akoto na fe de wada ne fitufufo na tatafi hu na wo ko bi etu no fu eno so de emwa ninti yentie instructions ne dem sa wo for so se si ade the area say ekoni so wo tumba ajeje hu a wa na wo pre amanye e dem ho because enen kwa no so wo anche no de e papa na obeni obi obekire no circumstances bekire no society bekire no eti next year pay man that year dia ene yen step up e we again sa wo for ni yen sorry yen ma aboso ni onye nti na tete wo to ba ajeje mu na de be ko bia nko man onya de de ene ene wo obia wo bibia ehia no wona brabom but ni chese ni nti no de bebe bia mra wo kwa dia wo responsibility say wo ba no bebe ni yie say obenya eye ti be papa e wona brabom mu ejina ni nti sasa na ye awo mu nsem dia na ye ma aboso ni nsha se ni nsan Kenya because tete no nyese na yete but na senti ye ka ye chi ni esa kofa bi ma ene papa mu a ene be boy kaka be fika enu na awusi afọ said na ma kan wa ka bebre te hu nya se yesa so edibi ebe kan hu futo we ensakre ni padi se so hwe en so ma en so hwe no en to wo ansa na wakati mi ya anka na awusi for DAC no said ndi kan subscribe to your channel no me adoma na so said nya upload video bi so etime nya notification for my laptop and as a tablet so na share your videos no with me so follow your IG page and your Twitter page @tumagh_ and a Facebook and so @tumagh. Kapa enemy di dasane yebesan edi esha ebi maka